tempatnya uji dum manusia Blang padang masyana sabah sabot titi tempatnya uji dum manusia Blang padang masyana sabot titi tempatnya uji dum manusia Beri belepah kamaba titi bak titi bersajan Nabi ya Rabbi dalam syuruga Nabi belepah kamaba titi bak titi bersajan Nabi ya Rabbi dalam syuruga temam merempak ngan Nabi Adam gekun legomnya nafsi temam merempak ngan Nabi Adam gekun legomnya nafsi ni uranya kan tulun mulut malaikat untung cucolong ingat sendiri ni uranya kan tulun mulut malaikat untung cucolong ingat sendiri Tuma merempak ngan Nabi Musa gepegahaba getanyang prakit Tuma merempak ngan Nabi Musa gepegahaba getanyang pakri wahai Nabi Musa ne bantu kamu ni ba uranya syafaat nebri wahai Nabi Musa ne bantu kamu ni ba uranya syafaat nebi blang padang masyalu wah menghala Mari betonja pasang unta Blang padang masyalu wah menghalang Mari betonja pasang unta Mealu-alu melintung suap Pakriban tajak amalan hana Mealu-alu melintung suap Pakriban tajak amalan hana Tuma merempak ngan Nabi Sulaiman gekun legopnya anjur dan bantu Tuma merempak ngan Nabi Sulaiman gekun legopnya anjur dan bantu laju nejak lebak Nabi Muhammad di sinan letak syafaat nebri laju nejak lebak Nabi Muhammad di sinan letak syafaat nebi blang padang masyalu wah menghala Mari betonja pasang unta Blang padang masyalu wah menghala Mari betonja pasang unta Mealu-alu melintung suap Pakriban tajak amalan hana Mealu-alu melintung suap Pakriban tajak amalan hana